Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin kagayem, kablawan na kay amin, anaya tamang tartarabay iti drama mi nga unay daytan kaka, pagyamanan na kay amin. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan ana pauluan, kwarta timang pakalma, ditoy drama tayo, unay daytan kaka, pagpariirak man ditoy. Nagseryoso ka mutan, Francis anak. Kasano? Agpupudot man ni Wena na sangputak. Di ka pala naruam kan kwa na ayamot. Saan mo takas dyan o daduma? Ay nabarok, si patem. Sus, di pa ikat giran. Naragsaki di Anya? Saan na ngay karkarik na tisipat, uray padasumitan. Ing kaisipat ti 1,000 pesos. Kita no di agmulagat itinalaw sa ragsak na. Ha? Huwag ngagpaisa. Unay daytan kaka. Nga, anay, nagsakit tayo kaya. Namapay ada papel adingkap iti rupak. Kita, wow! 1K! Di mo laman ayon at 2K? Tapno mapunas amamin pinsan ti sani iti pingping ko sinipat mo? Ha? Mabit lang. Ang di mo nisipsipat Tama nga numapikunak. Lalailok na radya bakit? Adto'y pa tinayon na. Ay, kasta tinadungong asawa. O sige, ingkan iti kayat mo aturungan lakay. Madia bakit? Amangan ngayon agturungak iti pakadaksak. Adamot na mo. Alangan mo't ngagturong ka iti ayan ti babae. Ha? Una detan kaka. Adaman wano awan mayawat ko ken ka bakit? Sa anak to Apolos nga gartam iti babae. Naumuma ako niti babae. Ha? Babae akmat? Naumakan kanyak? Saan? Maumak to ayakan ka. Isungaro da kanayon ka ayawatan iti kwarta. Aping agpupudot ka itay anasang putak. Si kamot lakay. Agpupudot ak ayamot. Ulay daytan kaka. Ayan na ngay tay blouse ko akagat-gatang. Imbagak ngamin kan ka nga akasa mi di malam. Di nakmuting kaskaso. Ngamin sinantatawak lang iti panagkitam. Awan serbik. Agure mampay bakit? Blouse lang na jay. No tinakawan tiyag tatakaw. Basol nan iti Diyos. Isong agkalma ka lang kuma. Anya, pagkalmaan nak. Kaya't mo nga rod ang maatake akon tapnawanin ti asawam. What? Si kayat ko asawain. Gumatangtan iti sukat na. Ta konsensyan ti tao anang takaw iti dajay. Ada kwartam aya? Lagi man ni. Uray, kurangan ti allowance ko. Basta magatang mo ti sukat ti blouse mo. Okay lang kanyak. Bakit? Nala. Agrobot kan, tamapan kan kumatang. Una daytan kaka. No itaypay ko mga imbagam, saan kan asinidir? Inuray mo pala sinidir ka ngamin. Unay daytan kaka. Apay mo't akas jay ni Wena. Nauyungan niya. Anderan at asawa na. Andres mo gamit ni Frances. Sana lang amin na kaya't atutupan. Di na kaya't na marakrak ti estado na nga agasawa. Di na pa'y lakot isina. Madia bakit nagkasarda pag sinaam kit din ida. Kasano, katawan pa'y lawag ti rupa ni Wena. Ay, jak kayat ti kasya ang manugang. Una daytan kaka. Amom bakit agbaliw ti panawain. Isu nga agbaliw to ni Wena inton adan anak da. Ure kita Para makita Ure daytan kaka.
Ilabang man pa di pantalon ko tani. Naparsyakan iti rugit itay agsapa. Kano kalablabak day jay? Naparsyakan nga rod iti rugit. Sikanta na banugak. Ay, ada kayam extra manik. Diyak nagasto ti daddo mga allowance ko. Nainutak bakit? Sana mata maragmerienda. Itod kun ka. No duwaga sutla ang bay amon, jak pagtatakkunan. No nasursurong nga ng duwaga saot. Pagtatak ko nam karay. Bay amon no taltalo gasot. Awan magatang na. Adamot magatang na. Sikamot bakit? Aton kitaom. Kwartam lang day tatalo gasot. Kitaom ngamin Kita man langan. Ha? Sangaribo mo't gayam. Di ka pa ilang bagadagos. Oh. Unay daytan kaka. Niwe dati sumungad bakay. Kasta unay mo't tipungtot na ne. Ay, sakit am di buok na. Kaslay nalipugpog. Nakiangat sa mag... Apay aso no po sa makiangat. Unay daytan. Madlaw mo't nga may nitilangana. Kasla nakirambal, walo nakigabaw. Tayo na'y daytan kaka. Mabitla ang tanak ibagakin ni Francis. Tadamo dita. Bayamaw, pagpupudotan ng tumanan ti asawa na. Ay, padasin na mo't atasyak ti makagabunan no kasta. Unay daytan kaka. Ang subli at namang itugot ang itarmas ko. Bakit? Agkalma ka kumalaeng. Tama nga no, maiwagat mo pa iti kwarta nga itudkukin ka. Nasakit tinakam ko. Ang ayun na di kwarta nga ibagbagam. No itudkukin ka, sa agsubli ka amakirambal, sigurado amapukaw. Sa madamdaman taon. Inak nga rodan. Tauray niya ditan timapaspasamak. Ay, saan ba ka? Idulin mo pa dahito itudkukin ka. Oh, nay, awata mo. Ha? Abay, nagadumutan. Apay, nalipata mo, asweldo mi ita. Iso aya. Urno samkit di tabagbagim, ta mapantaman agdate. Kayat mau, amapanta agdate. Ha? Sa dino nga iti pagdatan ta. Basta agkalma ka adagos, una daytan ka. Sa dino nga rod ti pagpasyaran ta. Napintas a lugar. Maamuam daw, surprise ba ka? Una daytan ka. Apay, papananyawi na. In kami man kano agdet kini Francis tatang. Ay, kasaya at no makaliwaksay kayo, Un nga rod tatang. madlaw na karagragsak ka. Siyempre mo't atatang. Kasla saan ka anaki apa? Ha? Baan yun dajay. Sige, mapan kami. Na, kaslaawan na pasamak. Ay, unay daytang kaka. Day kata kinaropat kwartan ni Wena. Anya manen ay tinaramid na. Kadajay nga raod. Simmangput akas taon na tipungtot na. Kayat na asublin ti kinaapa na. Tapno makipinugsat iti angas. Ngam idi pinakitaan ni Francis iti sagsasangaribo. Nagkalma adagos. Kwarta, tinamagkalma iti pungtot na. Una daytan kaka. Kasanaw, no awan ti may sipat da a kwarta. No may ranang agpupudot. Ay kat makigubat. Masapul na raw. Nga dalata ribo ng bulbulsa ni Francis. Angam kasanon ngay no awan. Akit gubaten na ani Francis. Ay madi alakay. Masapul ang magupod ti kasta kababalin ni Wena. Sikan atirupat kwarta. Kaya't masawan saan ang magupod ti kinarupat kwarta na. Isumat. Sikan atirupat kwarta. Kaya't naasawan. Uray agan ano ka. Saan mo ang magupod ti kinarupat kwarta na. Tatimulangan day takin kwa na. Tayo daytan kaka. Anak, di mo ko matagidaksen day to'y pagsaritaan ta Apay ka dinanang. Maasyan kami ken ka. Apay ano sa uyo kanyak day ta. Gapu iti kasjay nga ugali ni Wena. Kasanula ngay no awan ti mayawat mo ken kwa na.
Kasano nawanton ti trabaho. Ha? Di pa ikat awanan ti mamagkalma iti narungsot arik nana. Sigun ngamin iti kapaliiwan, kwartala ang ti mamagkalma kenkwana. Awan may bagak iti daytan na lang ta. Saan tayo mata napasamak? Ay na anak, awan kasi ti agsakbay. Diya ka mo na nang. Ngam panawin lang ti makaibaga. Ay no siya akit amuklatan. Ha? Gubat laki di ti mapasamak, kat amang ano agbanag pa'y asina. Unay daytan kaka. Anyat ba nagtinagsaritaan yaw ko ni Francis? Di na ka no may baga. No anyan to ti mapasamak, inton awanan ti mayawat na kiniwina. Itapay lang ngamin akit pong ilin ng tisara ni Wina. Kay sumot ti kunak. Ang maayatin ng samot unay ni Wina. Ay na, nagado di ta babae, agkakapintas kan agkakasingpet. Apay ngamin dayjay a babae a pagtatakkunan na. Mas daawak ah. Kasla din na marik na tirigat iti din na ni Wena. Amumutan bakit? Bulsik ngamin niya aya. San la bulsek, mot talengpay. Isu aksi kan tumat ti makisaritaken ko na. Bareng mangin inot ama alam tirik nana, ket inot ama paturedan amang sangdo kinisaraan. Ala bakit? Saan mo nagurguraan ti manugang ta? Ta delikado no madibelap dahi ta agura. Ket bumtak to akas labulkan. Ay lagi di ah. Jakmet kaya ti paatiw iti na sarsarong laeng iti pagtaengak. Ni Francis lang amin ka ti pampanunutat. Apay ni Francis, nanang? Awan. Da kamin samot ti pagsarsaritaan nyo, nanang. Anya kumadakis na nga, inumadakamat tinagan nyo. Anya aga po nga, dakdakamatin nyo tinagan mi, nanang. Makaluksaw ka. Ala, gusto na itan, taamangan no pagsubangan nyo ti basit abanag. Inkakit din iti ayan nila kay mau, ta adaytod na akwartam. Ay, imbag-timbag ayo tatang, panawan kay nga rudon. Makitam tigaladday ta babae. Ang impasubom ti anak ta. Amom nga awan kwartana, imbagam ki den ngaykan na. Ay mangnamnaman aday jay, amo marupat kwarta. Kas jay paylaang ti panangabog mo ken ko ana. Ay unay daytan kaka. Maditirik na kadananang mo. Nanang ko na mo't abakit. Kun apay ayang amain. No data ti pagsarsaritaan da kinitatang. Nabang aran lang tiriknak, itay ko na ni tatang, nga da kanitun mo kanya kakwarta. Ay na ti kwarta. Kwarta? Wan, kwarta. Kwarta, as in kwarta. Unay daytan kaka. Ayan di kwarta kunak. Sapay mabuisitak ita. Kalma lang bakit? Kalma. Salimuutan akon. Apay no yawatan kay ti kwarta. Lumamies ti tsimpaw. Nasa umon. Napigsa apang palamiis. Unay daytan no Wina. Kwa. Yoremon, bumali ak inton bigat. Ay, makaururay. Agasam mo't ngay taba 24 oras nga guraya. Kwartam lati kwartam. Anya? Unay daytan kaka. No paigaman kay ti 50 mil. Mapunas siguro ti amin aluksaw kan dudukot mo anya. Ayan na. Awan pa'y ita. Urnongag pa'y Ay, salbag ka, murang. Panawan kan. Di nakbannogan Wina. Unay daytan kaka. Basta panawan kan. Sige, ta pumanawak mat. Kat sa anak ton ngagsubsublay. Kan awan ton ti makakita kanya. Papanam, Papanamad. Jackie Bagbaga. Sige nga raw doon ta. Maestrisak una yun. Unay daytan kaka. Ay nalakay, makalawasan nga awan dagiti dua. Wanya raw. Nagkanya-kanyadan. Sabali ti tinurong jay maysa. Sabali mo ti tinurong jay maysa. Kaslada la bagtay just kay. Ay, lakay. Tumanaw kay titawa. Adda babae nga agturong dito'y katkasla ni Wena. Wait.
Iso nga agpaisaw saan na nakaibtaw. Kita kat nagsublay. Ang awan mo ni Frances tay madayaon. Mas daawak ta nagsubli pa ilaan. Imbes anay kumanti pa nagsinada. Adamanon! Ay, suron kon! O, day kaka. Sana'y nagpakita ni Frances na nabambanog ka naon. Apay ngay mo't akas tatatang. Siya timang sungbat iti day tawe na. Nupimanaw kan sustiniram ta ni Francis kat sinustinir na. Jak agbyag ngawan ni Francis nanang. Tatang, iso at tulungan da kumamot tap nagsubli ni Francis iti danak. Saan may asakop tirik na kan panunot na. Iso nga awan mabalin may iti dayta. Pudno, ti ko na nilakay. Sana mabalin nga garamid ka iti dakes. Kalpasan na, ipasam ka na kami. Sulbari mabukbukod. Ta adumot, ti pakakumikuman may. Maawatan kayo nanang. Sana bali? Agtali na daklatan dito Saan ko akayat ti pumanaw? Urayok latan no kaano ang makapanunot ni Francis ngagsubli. Adakin ka na itabalasang ka. Ngam ulitag. Saan may asakop tirik na kan panunot ni Francis. Isa saan may amay baga no agsubli pa'y wano sa anay. Panawin langan ti makaibaga. Isa ano sakti si ka. Agbalbaliw kan. Kaya nagkararag kay tinapasnag para ti pan nakapakawan ti basol mau. Kaya para ti pan nakalawlawag ti panunot yung aduak ni Francis. Kaya para ti panagsubli na. Baring mapanunod na tiyag sublay. Uwang tatang, agkalma ka mo lagayab nga ure awan kwarta. Sige, taing kambasit ag-relax. I-relax mi mamot ti panunot mi, Jerwar. Di mi kaya ti may raman na may stress. Daytan tomot kwarta nga men. Awan lakit kwarta. Unay daytan kaka. Wena, sustinirem ti panagbalbaliw mo abuyugan tinasneban ken diagresa ta panagkararag ta managdengeg ti Dios iti kararag ken manangaasi no lakit dita napudno kay ti panggep mo. Bigbigam tinagbidutam ket aturem ti sana naimbag nga aramid mo. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Kwarta ti mangpakalma. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka, agyaman kami itin kay panang tarabay.